Mwiriweho bakunzi ba radiyo na televiziyo Umurage n'ikaze ku makuru yacu y'umugoroba y'uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Kuri mikoro muri kumwe na Pasiya Kabonga, umunyamakuru wanyu musanzwe umenyereye ukorera mu karere k'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ni umunsi ugira kabiri abamama b'abanyamurenge mu muji wa Bukavu muri Kivu y'Amajepfo bongeye kandi kugira urugendo rw'amahoro bamagana ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge mu misozi miremire ya Uvira na Fizi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu bamama uri mu muji wa Bukavu, reka tumwirizeho tunamubaze uko igikorwa cyo gutabariza abari mu ntambara mu misozi miremire ya Uvira na Fizi uko byifashe kuri none. Mwiriweho? Ego mwiriweho. Murashobora kwibwira abantu bose bakurikirana Umurage TV mukababwira amazina yanyu n'abo muri bo n'akazi mushobora kuba mukora mu ishyirahamwe ry'abamama aho mu muji wa Bukavu? Nitwa Esperance Nashimwe, ndi umwe mu bamama bagize batuye hano mu mujyi wa Bukavu, mbese ndi umukobwa tuye ahangaha mu mujyi, dukora mu mashyirahamwe y'abamama. Uyu ni umunsi wa kabiri muri mu muhanda mwamagana ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge. Uyu munsi ni iki mwabashije kugeraho? Byari byifashe gute aho mu mujyi wa Bukavu? Kuko byari biteganyijwe ko tugenda ejo, twatangiye urugendo rwacu umunsi w'ejo nk'uko mwabibonye kandi mwabikurikiranye, dufite gahunda yo kugenda ku bategetsi bose bagize uyu mujyi wa Bukavu, guhera kuri guverinora tukahava tukaja kuri la polisi, tukahava tukaja kuri assemblée, tukahava tukaja kwa generale 33e regiment. Noneho urwo rugendo twarutangiye amasaha agiye, ariko tuza kurangiza bwije tutabashe kugera n'ahandi twari twateganyije kugera umunsi w'ejo, bwira tutageze kuri MONUSCO no kuri societe civile. None mu gitondo dutangira urugendo kandi twerekeza kuri MONUSCO, niho twakoreye urugendo rwacu bw'uno munsi no kuri societe civile. Mubona se uyu munsi wa none babyakiriye gute abantu mu muhanda? Mwabona se abaturage bo mu moko atandukanye babakira gute? Ntabwo bashobora kuba bagize ibintu byo kubatera nk'amabuye cyangwa kubatuka nk'uko basanzwe babimenyereye andi moko muturanye aho ngaho? Urebye twagendanye ubwitonzi dutangira urugendo, twatangira iriya kuri guverinora, tuhashika tudasa n'abantu bafite manifestation bene yo gutera amabuye. Abaturanyi n'abagenzi abazunguruka barazaga bakatureba, bagasa n'abatangaye bibaza ibyabaye, bakavuga ati niki noneho cabaye ku bamama b'abanyamurenge ko tutarababona mu muhanda, ko tutarababona musohoka mu mazu n'amakaratasi, ko twari dufite amakaratasi. Aho twageraga hose twaramburaga amakaratasi yacu, yari yanditseho amamesaje nyine avuga ibyo dukeneye, twayarambura bikabatangaza, bakaza bakagira amatsiko yo gusoma kujya kwabo, bamwe nyine bavugavuga, abandi nyine ibintu bagashaka kumenya ofete ikibazo cyatuzanye, bakadusiguruza tukabasigurira aho ngaho. Aho twagiye duca hose bari basa n'abafite amatsiko yacu. Uyu munsi nihe mwabashije kugera? Ni izihe nzego mwabashije kuvugisha no kwerekana akababaro kanyu uyu munsi? Uyu munsi twagiye kuri MONUSCO, niho twagiye turi abamama
batari bakeya kuko twafatikanyije twese hamwe ntabwo twashoboye guhaguruka twese abamama ejo twafashe gahunda yo kwirirwa mu masengesho abatabasha kujana n'abandi biriwe mu masengesho turagenda tugeze kuri Monisco twashitseyo ntibatwakira uwo twari dushaka chef de bureau wayo ntawe wari uhari n'abamwungirije nabo ntibari bahari abo twabashe kubona baratubwira ngo bazaduhamagara dukomeza duhagaze aho hanze iwabo dushaka nyine kugira ngo abantu bose badusome bari buca aho ngaho hariho haca amamodoka n'ayandi mamodoka y'abandi bagenzi bose nyine bahagera basoma amamesaje ukabona nyine bisa n'ibibatangaje bakatubaza bamwe ati niki kiri mu Minembwe kandi ibi muri kurevandika ni ibiki bakabikurikirana nyine basoma bakurikije ibipapuro twari dufite. Kuba abantu bo muri mujyi wa Bukavu mubona batangazwa n'amakuru yanyu mubyibazaho iki kuvuga ngo uno munsi abantu muturanye ntibaza akarengane abanyamurenge bari ko bakorerwa mu misozi miremire ya Uvira na Fizi? Urebye bamwe barakazi ni nko kwirengagiza abandi batubwiraga ate iyi minsi yose mwarimu bahe ko mutagaza mutaka ni nk'ikintu nyine ni gishasha kuko tudahora tugenda mu muhanda kimwe nabo n'ejo twasanze ibo bahari kandi ubundi bakatubwira ati se ko mutaririmba ubundi se bazabimenya gute ko muhamutaka mudahamusakuza bimwe byabo ntabwo bumva icyo mushaka kuvuga ariko twebwe twakoresheje nyine inzira icecetse n'abadusubiza abadusakuriza tugasa n'abatabaruzi bakabona nyine dufite ubwitonzi bwinshi aho twagiye duca hose twabereka gusa impapuro z'ibyo ibiriho amamesaje yacu kuko mubivuze n'ubundi intambara zigize iminsi ziba mu misozi miremire ya Uvira na Fizi kuva 2017 uyu n'umwaka wa gatanu intambara zibera iriya misozi miremire kubera iki n'ubundi ari uyu munsi mwahisemwo kugira ngo muje mu mihanda mwamagana ibiha bikorwa imindi minsi yose mwari mucecetse? urebye akababaro kageze kure kandi twakeneye kwifatanya n'abari abavandimwe bari hariya mu kiziba banyagirwa bafunganywe n'abana n'ababyeyi twumvise ko noneho kwihangana bitunaniye turavuga ati ni hahandi reka tugende natwe tuje kurira ko n'ubundi bari babizi turabizi n'amamesaje twajanye barayazi ibibera hariya barabizi ariko noneho twumvaga noneho biturenze ku mitima turavuga ati reka tugende natwe tugende tubaririre imbere turebe ko wenda ishavu dufite ryashira kandi ikindi cyane cyatumye tunagenda twari dukeneye ko bica hanze ku maradiyo bikavugwa hari amakuru menshi azagenda ahushuka ahangaha ugasanga ntabwo aciyeho aya bakaba ariyo baheza agaciro cyane turavuga ati reka tugende byibuze na media imenye ibiri kubera uno munsi hariya mu Minembwe ikibazo cyabaye nubwo bigize igihe nubwo tutariraga cyane turavuga ati noneho reka tugende turire dusakuze tuvuge turakababaro kacu ku bategetsi niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kugenda ariko si uko tutari tuyobewe ko ibibazo bigize igihe. None se uyu ni umunsi wa kabiri muri mu muhanda mukomeza muvuga ibibazo bibereye haruguru gahunda se murayikomeje cyangwa mwayishojeje uyu munsi? gahunda turasa naho turangije uyu munsi nubwo ibibazo bitakemutse aho twari twifuza kugera twahageze abanyamakuru bahaciye media yabibonye hari ababivuze n'abaturanyi nabo babibonye nyine urumva ko ibintu bisa naho nubwo bari babizi ariko turumva ko icyo twari twifuza wenda nubwo bataduhaye igisubizo abo twagiye tureba bose nyine baratwizeza ko babyumva barabizi babiheza agaciro ariko
twabashe kumva ko uno munsi tubanza guhagarika nyine wenda tuzakomeza bikurikiranye wenda ikindi gihe ariko ibibazo biracahari n'ubundi ni urugamba ni rurerure ruracakomeje. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye mutuganiriza ku bibazo bibera mu misozi miremire. Mu gusoza hari akabazo twashaka kubabaza. Uyu munsi byari byiteguwe ko komanda rejo waho uraho Bukavu aja mu Minembwe gukurikirana ibihaye bibera mu Minembwe. Ejo mwarabonanye mwaraganiriye, muratekereza ko urugenzi rw'iwe guno munsi rufitanye isano n'umunsi w'ejo n'ibyo mushobora kuba mwaramubwiye? Ejo twarabonanye ariko ndibwira ko yari abifite muri gahunda ko kugenda mu Minembwe gusa, natwe mu byo twifuzaga no mu byo twamusabaga kwari ukugenda akagera kuri tere wenyine akaja kureba ibibazo bihari akaja kubikemura. Aranabitwizeza nyine atubwira ko ntabwo yatubwiye ngo agiye gukemura ibibazo biri ruguru, ariko yaratubwiye ngo dusenge Imana abone uko agerayo, wenda azamenya uko azabyifatamo yageze iriya. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye, tuzongera ubutaha. Urakoze cyane. Si mwenda kufaradi wenu. Mlisema mtakana kufaradi. Lakini mwenda kufaradi. Muranga zindu. Reka moneke mbira. Hapa. Jambo mama. Jambo sana. Unaweza kujifahamisha wewe ni nani, unafanya nini hapa? Ninaona huko kwa 33e region militaire. Mnakuja kufanya nini hapa? Sisi ni wamama wa Muminembwe. Tuko hapa kwa 33e region militaire. Tunakuja pana malalamiko yetu. Kwa mambo ambayo yanapitika kule kwetu Muminembwe. Unaweza kutuelewesha maneno hayo ni maneno gani ambayo yanasababisha wamama kama wapata na hawa wanajikusanya mchana mzima? Ninaona kabisa mnafanana, wanachoka sana. Inaweza kuwa ni shida gani? Kuna shida mbalimbali kule kwetu. Kuna shida ambayo tumekutana na vita, mashambulizi. Kuna wale ambao wanapona mali yetu, mashamba, watu wamama wako viole, vitu vingi vinapitika kule kwetu. Kwa sasa tuna probleme ambao kwa vijana wetu wamekamatwa, hatujue ni nini wanakamatiwa. Kwa leo tuna jamaa moja ambayo inakamatiwa, mama na mtoto wako katika container wanafungiwa, na kwa ile container wanafungiwa kuna yule kijana ambaye mkufa hakuyapita miezi 2. Sasa wenzetu wa mama wako pale, nao tena wanakuya lalamika, kisha wanaanza watupia majiwe, wanawapiga, mpaka hivyo wenzetu wa mama wako katika hospitali wanagonjwa kwa ajili ya ile maneno. Kwa hivi mnapatikana kwenye 33e region militaire. Mnaona hapa ndio kutatoka suluhisho ambayo itasaidia nyinyi wa mama ama Mbote mama. Namoni basi ebele bonzalia wa boye kosala nini hapo. Biso tozawa na 33e region militaire. Toyepo na pasi ya biso basi ya Banyamulenge, basi tozomona mikolo oyo ezoleka kuna na mboka na biso biso toza basi hawa na Bukavu, basi ya Banyamulenge ata bozomona biso toza mkeme basi ya Banyamulenge baza ebele hawa toyepo na likambo wana tozomona mikolo nyonso. Eza pasi nini ngana zoye bate za likambo nini okoye bisangana moke eloko nini ezosalema epai na biso? Kuna epai na biso na Minembwe toza na bapasi mingi ezoleka kuna bitumba ezolanda basi na biso kobandela bana na biso ya mike bazosalela biso baviole pona basi pona bana biso na ya mibali pona bana biso ya basi nde tosali lelo tokomawa tolobela bakonzi na biso batalela biso pona likambo oyo.
Ok, sikoyo namoni bozali awa na 33e région. Est-ce que bokendaki epai mosusu? Boye toleki bisika ebele, toleki epai ya gouverneur, toleki na assemblée, toleki na bureau ya la police, toleki kuna totiki mikanda na biso. Hakuna jambo la kushangaza. Kwa sababu wa ndugu zetu wanauawa kule bilimani na MONUSCO iko pale na haifanye kitu. Hakuna wanafaka. Tunakuya hapa na kila siku watu kwa wanaona. Tunachoka.